kazi vile vile ikizidi kuendelea. Najua kwamba serikali itachukua hatua ya kusaidia wale ambao wamepigwa vilivyo na hii janga wakati huu, hasa wale ambao wako katika hospitality industries. Tutaongea hapo mbele zaidi. Asanteni sana. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Rĩrĩ kũratha, bũrũri wothe wa Mũgĩkũyũ ũgacangarara. Narĩo imereta itĩkĩte, ũkiumagaria mahiũ tũkoimagarania nawe. Urei mathro rĩaku tũtikumaga ikuhĩ. Mũtũrĩre waku na kĩyo gĩaku tũkaiyũkia, tũgakĩnjũkania ikinya gwa ikinya.